дуруд сомиёни азиз, ба таваҷҷӯҳатон охирин таҳаввулоти рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мерасонем. имрӯз сешанбе 15 сентябри 2020 сол аст. хабарҳоро аз тоҷикистон шурӯъ мекунем. вазорати маориф ва илми тоҷикистон ба сабти номи донишҷӯёни тоҷике ки ба донишгоҳҳои хориҷа дохил шудаанд ё таҳсил мекунанд шурӯъ кард. чунин маълумот дар сомонаи ин вазорат cw.maorif.tg ҷой дода шудааст. вазорати маориф ва илми ҷумҳурияи тоҷикистон бо мақсади фиристодани донишҷӯёни тоҷик ба хориҷи кишвар ба таваҷҷӯҳи донишҷӯён ки ба муассисаҳои таҳсилоти олии хориҷи кишвар дохил шудаанд ё дар ин муассисаҳо таҳсил менамоянд мерасонад, ки дар маркази барномаҳои байналмилалии вазорат ба қайдгирии донишҷӯён ба роҳ монда мешавад. омадааст дар хабар. қайд карда мешавад, ки донишҷӯёне ки дар соли таҳсили 2020-2021 ба донишгоҳҳои хориҷ дохил шуда инчунин таҳсилро дар хориҷа идома медиҳанд, метавонанд маълумоти худро ба маркази барномаҳои байналмилалии вазорати маориф ва илм тавассути суроғаи электронии марказ пешниҳод кунанд ё мустақиман бо маркази зикршуда тамос гиранд. қаблан вазири корҳои хориҷии Русия Сергей Лавров гуфта буд, ки масъалаи бозгашти донишҷӯёни хориҷие ки дар Русия таҳсил мекунанд дар тӯли як моҳ ҳалли худро хоҳад ёфт. интизор меравад, ки беш аз 4000 донишҷӯ аз миёни шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии Русия таҳсил мекунанд док шуда шудани марзҳо ба Русия барои идомаи таҳсил бираванд. аз ин шумора зиёда аз 1000 нафари онҳо донишҷӯёне мебошанд, ки имсол шомили донишгоҳҳои Русия гардидаанд. охирин таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо мустақиман мешунавед. хабари дигар. хабаргузори Интерфакс бо истинод ба манбаи огоҳи худ имрӯз навишт, ки Москав масъалаи барқарор кардани парвозҳо бо пойтахтҳои кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақилро баррасӣ мекунад. интизор меравад, ки парвозҳо аз моҳи октябр барқарор гардад. ҳамчунин афзалияти механизмҳои барқарор кардани парвозҳо бо пойтахтҳои кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар моҳи октябр муайян карда мешавад. сухан дар бораи шаҳрҳои Нурсултон, Тошкент, Боку, Ереван, Душанбе ва ғайра меравад, менависад хабаргузорӣ бо истинод ба манбаи худ. тахмин меравад, ки Минск аввалин пойтахти кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил хоҳад буд, ки дар он ҷо аз Москав парвоз кардан имкон даст медиҳад. мусоҳиби оҷонсӣ ки бо ин вазъ ошно будааст қайд намудааст, ки санаи дақиқи барқарор кардани парвозҳо ҳанӯз ҳам муайян нагардидааст. ширкати ҳавопаймоии Ӯзбекистон ҳавоойларӣ парвозҳои мунтазам бо Беларусро аз 24 сентябр сар мегирад. парвозҳо ба Минск ҳафтаи 2 маротиба анҷом дода мешаванд. хабар мегӯяд хадамоти матбуоти ширкати мазкур. аз 24 сентябри соли 2020 парвозҳо ба Минск, Беларус ҳафтаи 2 маротиба анҷом дода мешавад. гуфта мешавад дар изҳороти ширкати ҳавопаймоӣ дар саҳифаи Telegram. парвозҳо рӯзҳои душанбе ва панҷшанбе анҷом дода мешаванд. ширкати ҳавопаймоии ӯзбекистонӣ моҳи июли соли 2015 ба Минск парвоз карда буд. ӯзбекистон ҳавоойларӣ аллакай дар давоми моҳи сентябр парвозҳои мунтазам ба Туркия, Амороти Муттаҳидаи Араб, Қазоқистон ва Қирғизистонро аз сар мегирад. мусофироне ки аз ин кишварҳо ба Ӯзбекистон меоянд бояд на дертар аз 72 соат пеш аз парвоз шаҳодатномаи ташхиси манфии коронавирусро бо худ дошта бошанд. идорас мекунем, ки мақомоти Ӯзбекистон аз 16 март робитаҳои нақлиётии мусофирбарро бо дигар кишварҳо бинобар таҳдиди панҷшабаи коронавируси нави COVID-19 қатъ карда буданд. дар идомаи барқарории парвозҳои чартерӣ назаре ба вазъи Қирғизистон ва Қазоқистон мекунем. ҷумҳурии Қирғизистон парвозҳои мунтазамро бо ҷумҳурии Қазоқистон аз 20 сентябр барқарор мекунад. хабар медиҳад Спутник Қирғизистон бо истинод ба судуди ҷумҳуриявии мубориза бо коронавирус. дар ҳамин ҳол сухан дар бораи танҳо як парвоз ба самти Алмато Бишкек Алмато меравад. маълум аст, ки аз 20 сентябр сар карда нақлиёти ҳавоӣ ҳафтаи 2 маротиба аз ҷониби ширкати ҳавопаймоии Air Astana-и Қазоқистон амалӣ карда мешавад.
هواپیماها بین کشورها روزهای سه‌شنبه و یکشنبه پرواز خواهند کرد، اما مسئله از سرگیری سفرها از قرقیزستان به قزاقستان و برعکس توسط نقلیات زمینی هنوز هم ناروشن باقی مانده است. یادآور می‌کنیم که قبلا معلوم گردیده بود که ازبکستان نیز رسما ارتباط هوایی با قزاقستان را برقرار کرده است. پس از نتیجه مذاکرات نمایندگان ازبکستان و قزاقستان درباره برقرارسازی متقابل پروازها سازش به دست آمده است. همین طریق ازبکستان هوایی‌لاری و ایر استانا پروازها را در مسیر تاشکند الماتا تاشکند انجام می‌دهند. شما آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. نظر به وضع افغانستان میکنیم. مسعود جعفری سخنگوی وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان به رسانه‌ها معلومات داد که 30 نفر دانشجویان دانشگاه‌های شهر کابل در مرکز افغانستان اخیراً به کرونا ویروس گرفتار شدند. 74 دانشجو دیگر نیز نشانه‌های سرایت کرونا ویروس را در خود دارند که در حال حاضر تحت مراقبه طبیبان قرار دارند. می‌نویسد رسانه‌های محلی. در حال حاضر مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات عالی شهر کابل برای دوره قرنطینه بسته شدند. مسئله جاری کردن محدودیت‌های علاوه‌ای در دانشگاه‌های این کشور در سطح وزارت صحت عامه و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بررسی می‌شود. وزارت صحت عامه افغانستان سبب اساسی پنجشنبه صریح کووید 19 را مناسبت به مسئولیتانه شهروندان بعضی از شهروندان که پس از بکار کردن محدودیت‌ها با جای‌های جمع‌شوی مردم می‌رفتند و رعایت نکردن معیارهای سانیتری و گیگینی نام می‌برد. در مجموع در حال حاضر شماره افراد گرفتار به کرونا ویروس در افغانستان از مرز 38000 نفر گذشته 1425 نفر بیمار از این وبا در افغانستان فوت کردند. طبق یک پژوهش وزارت صحت عامه افغانستان تقریباً 3/1 اهالی افغانستان یا تقریباً 10 میلیون نفر میتواند در این کشور و کرونا ویروس سرایت یابد. از این پیشتر سازمان جهانی بهداشت و تشکیلات خیریوی بین المللی جمعیت هلال احمر نیز در مورد بد شدن وضع اپیدمیولوژی در افغانستان صدا بلند کرده بودند. پیشنهاد گردیده بود که کمک‌های جهانی هرچی بیشتر به افغانستان در سمت مبارزه با کرونا ویروس فرستاده شود وگرنه تلفات آدمان از این سرایت در این کشور صدها هزار نفر خواهد بود. در نقلیات جمعیتی شهر مسکو کامراهای دارای سیستم شناخت چهره نصب کرده می شود. مقامات برای این تقریباً 200 میلیون روبل جدا کردند. خبر می‌دهد MBK میدیا با استناد به پورتال خرید دولتی. با پول دخلدار قدرتچی باید کور 390 مجموعه نظارت ویدیویی را تامین کند که یک چنین مجموعه 6 کامرا را در بر میگیرد. پس از نصب قدرتچی باید برنامه کامپیوتری شناخت روی را در مخزن یگانه عمومی نصب سازد. در ماه ایول معلوم شده بود که کامراهای دارای سیستم شناخت چهره از 6000 قطار مترو مسکو در 1500 آن نصب کرده می شود. گفته می شود که به شرافت این مقامات می توانند در وقت واقعی سن و سال، سطح درآمد، وضع اجتماعی و رقم تلفن هر یک مسافر را معین سازند. لایحه عملی نصب کامراهای خودکار شناخت چهره در مترو مسکو تقریبا 1.5 میلیارد روبل خرج دارد. بیشتر از این نیز بعضی از مقامداران مسکو این لایحه را دستگیری کرده صدا بلند کرده بودند که با عمل ساختن این طرح می توانند سطح گشودن جنایت‌های صادر گردیده را سرعت بخشند و یا در پیشگیری آن رسیدگی کنند. امروزها باشد در مترو مسکو یا عموما در شهر مسکو تقریبا 200,000 کامراهای شهری و با نظارت ویدیویی پیوست کرده شدند که آنها اساساً در جای‌های سرآدم جمعیتی نصب شده برای نگهداری حفظ ترتیبات جمعیتی و پیشگیری از جنایت و جنایتکاری روانه گردیدند. این بود آن همه خبر و گزارش‌هایی که تا این لحظه به دست ما رسیدند و با آنها را منظورتان نمودیم. سلامت باشید.